هاتن تواهی جنن باکور و روجهلات سوری حتی جنن گوش هندره سوری ایرو ده و پلاتفورما مده حاضرن گو ام کاربن شورشا نوزه تیرمه بینن سر زمان بریاوه 10 سالیا شورشا نوزه تیرمه لتواهی گله ما پیروز به لتواهی جنان پیروز به تایبت مالبات ان شهیدا هفجین و زاروک ان شهیدا پیروز به کو ایرو مکاری بو 10 سال شورش شهیدا گرتی بکد بخبات بتکوشینا جنا بپیشنگتیا جنا گومه 10 سال تمام کرنه ام در باسی سالا 11 دبن بسال بسرکفتنین پر مزن بخاباتکی پر خورد گو ام ریخستنین جن پیکهاتین جن جتواهی سوری امیرو کاربن لور حاضر بن بیک دنگی بیک خباتی بیک رنگی شورش خوابینن سر زمان دستکفتین گو مبدس خستنه هر وها گشکرنا شورش گجمت خواستن راسته چورسکا شورش جکوبانه دست پیکر لی اف چورسک روش بروش هرکی وکی چمکی لتواهی روجاوای کردستان بلاوو لباکورو روجهلات سوری بلاوو آرمان جمع کوبه به مال تواهی سوری گومیناک کیل تواهی جیهانه بلاو بویه اف میناک رنگ جنین سوری دده نشاندان گو پر زوردستی جی دست داعش دیتن پر ایریشو سیاست السرسری مهاتن مشاندن لی هر برخودانی دار بو هر پیشنگتیا جنال دار بو اف پیشنگتی جی میراث زیده 30 سالیه گو پیشنگتیا وان جنا کرد کریه لی مخواست گو به تجربه کی میراث کی تواهی جنین سوری جه سود بگرن جبر به هفگرتنا جنا به تکوشینا جنا انجخ امکار بن شورش خو بپارێزن و شورش خو گش بکن کو راستی جی ام گیان مرحله کی گو ام دستکفتین شورش خو نتنه بپارێزن پێویستە کو ام وان دستکفتیا خودی لی در بکوین پاراستنا وی بکن ام همه جی دزانن جبر جنه پیشنگتیا شورش شکریه هر ایریشو سیاستن پر گران لسر جنان تیمشاندن مینا که ویجی جنن پیشنگوتین هدف گرتن وکی هفرین خلف وکی زهرا و یاد امینه وکی هبون وکی هندو سعدا کو هدف گرتنا و ارمان جاوی قرکرنا جنابو قرکرنا گل هرمی بو لی جبر نرخ شورشا ما شهیدن گو هفسانین لباکور و روجهلات سوری نویساندن وکی آرین میرکان وکی بارین و آویستا وکی سلاوا گو شهیدا یکمین العافرینه و هر وها هرکی تواهی باجار و باکور و روجهلات سوری کو روش بروش دما باجار رزگار دبون چاوا جنین هرمی داگر کری جنین وکی یپهجه وکی گو جنین دناو قصد درجی گرتنه شخوره چروسکا آزادیت دیتن بری خوددان وان شروانان کو راستی جی هیویا آزادی دوان ده دیتن او جنانا دزانن خودی کده خودی خوینه او انگو شورش ده پارزن و جنا رزگار دکن جبر ویجی به تنه به هیویه تنه نسکنین هیدی هم جنین باکور و روجهلات سوری هبونا خودان دیار کرن ریخستنا خودان آوا کرن روش بروش پیکاتین هرمه ریخستنین جنا ین سیاسی ین جواکی هر وها یه قادا جواکا سویل کاریبون ریخستن بونا خوابدن آوا کرن رولکی خوی مزن دهندره شورشه دبلیزن
مینا که هری مزن سیستما ریو بریا خواسر گوگل ما خواب خستن کر هبونا خدا دیار کرن هر وها پیشنگتیا و دیسا جنن گود ناو دجی گرتنه جنن گو کاریبون دجی بریاره ده هبونا خوابدن دیار کرن کاریبون سیستما هفسروکاتی دناو خبات خوده اثبات بکن کو تن جن نوکی آلی گره یانجی نوکی جگره کار جی بریاره به کاری به هفسروک به کاری به پیشنگ به کاری به جبونا پاراستنا جنا خودی درکتنا جنا لهر دری جی بگره رول بلیزه هر وها هیویا تواهی جنن لوی دری حاضر جنن گو لدر و مگهدار دکن چاوا ما پیشنگتیا شورش کریه گش کرنا شورش اجمت خواستن هیویا مجوه همیا تواهی جنن حاضر انجام گو امجوه پلاتفورم بگرن ام هیویه گل راستی جی پیک بینن شورش آخوا گش بکن خودی لکدا شهید خواه پیشنگ خواه کدا گل خواه در بکوین بوی بونه ام جارک دن بخیر هاتنا و توا دکن بوی بونه جارک دن شورشا نوزده تیرمه 10 سالیاوی لتواهی جنا پیروز دکن لتواهی گل سوری گل جیهان ام پیروز دکن جارک دن ام بهم بخیر هاتن جی آخافتنا سرکه نرخاندنا روشا سیاسی یا جیهانی و یا هرمی برس فوزا یوسف دسته هفسروکاتیا پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیدی فرمو روش باش براستی مرا ودبینه دلی مرا یعنی هیوید مرا چید به گو بجنان امکارن جهانه کی پرخوش آوا بکن جبوش از بخیراتنا و حمیاد کن و ام هیویدارن کو اف کنفرانس و جبو شورش هم جبو پیشروج هم و انجام انگله کی گرین خورد خین هوله بريخ صفرو صباح الخير افروج اموكي جن بگومان به جوشکی مزنم شورش روجاوا پیشوازی دکن جبرکو اف 10 سال دسر شورش را درباست به 10 سال متکوشینه کی گلک دجوار دا 10 سال شرکی مزن هاتن کرن دوان 10 سال دم گلک بدل دان وکی جنجی ام گلکی شهنازم کو ما بدل جبو آزادی خدا جبوه از بری دست با خفتنا خو بکم توایی شهیدن جن یگو شهید کتن تکوشین کرن و دریا آزادی ده جانه خوش دستان و ام دینداری وانن جبر کو وان بخوینا خواه جبو ما ev alanın azadiye, geliyen azadiye avakirin. Ez di şahse sembolên me yê şoreşa jin, heval Şilan, heval Azime, heval Şervin, heval Zeynep, heval Arin, heval Zilan, heval Sakine Cansız, heval Destina, heval Viyan, heval Zahra, heval Gulan, همو شهیدن کو جبو شورشا جن شهید کتن اموان بیلتینن دیسا جنن انترناسیونال شهیدن انترناسیونال یگو اوجی هاتن و دوی شورشا مد جی گرتن از بجنا خول هم بری وان دتوینم وان ببیلتینم جهانا ما ایرو براستی دناو آلوزیه کی مزن در باسته اف آلوزی جی
سبب اوی او کو عقل دستلاتدار عقل یه نجات پرستی اول پرستی زاین پرستی یه گو میر پیش خستیه جهان همه ایرو به خطری انگله که مزن رو بروشتی و امیرو به شر جهان یه سیمین رو برونه افشار بگمان لروسیا یانجی لوکرانیا دست پی نکر لهرم هم دست پی کر ایرو اگر ام بحثا بمليون انسان کو پنابر بونه ام دکن امیرو بحثا بمليون جنه گو پریشان بونه ام دکن بحثا بمليون زاروکن کو به جیو به وار مانه ام دکن او انجام شر جهان سیمین لروجلات ناوین دست بکر و ایرو افشر لتوایی جهان بلاو دبن افشر گو لوکرانیا پیش دکوه اویا بردواما شر دستلاتداری امیر یگو جی دستلاتداری جی شر ترنابه لهر دره جهان اف خطری بلاو دبن دروجا me euro de jboko sistema desthilatdar ya modernite ya kapitalist ya go xoliser çanda desthilatdari çanda destdireji çanda ko millatan dibin qirkirine derbas dikin gelan jinan به قرکرنه رو برود هنن ایرو دناف شرکی دجوار ده هر یک دخوازه کوچا خلصر جهان سرور بکن اف شرگو ایرو لأوکرانیا تکرن نه شر گلانه نه شر جنانج شرگو لأوکرانیا تکرن شرگو روجلات ناوین تکرن شرگو لهرم ما پیش دکوه اف شرایان نشره می جبرگو ناکه خدمتا گلان و ناکه خدمتا بندستان ناکه خدمتا جناند بروا جیویا اف شرگو مدرنیته کپیتالیست دمشینه شرگو هزن هگمونیک دمشینه لدیجی جنانه لدیجی گلانه لدیجی زاروکای لدیجی خوزایی لدیجی آبوریه دجمناتی اوه همو نرخین مروواتی خستی برخواه و پیله دکه ده پرچقینه تو ندکه لو ما جی ام دنارن کو روش بروش نخوشین گلک گران دردکه بن اف سیستم نتنه بسلاح لهم بری مشار دکه اف سیستم هر وها به نخوشی بمر شر دکه yani şer biyoloji fakirtiye zede dike be şer aburi felaketa çe dike encama xarakirina god xwazayê çe dibe cihan îro dişewite em hemû dibînin dişopînin her der agir pêketî navenda moderniteya kapitalîst jî agir pêketî îro London dişewite newsa çand roj hûn dişopîn dünya dişewite çima ev şerê hovane şerê bê kontrol wan jî îdî ew dixwazin ku qezenc bikin pera bêtir qezenc bikin desthilatdarî zêdetir bikin koledarî zêdetir bikin zordarî zêdetir bikin feqet ev agir îdî wan jî dişewitîn ew jî nikarin ji vê agirî xwe biparêzin çünkü ev agir bê kontrole kontrola xwe wenda kirî û ter û eşk dayî pêşa xwe eqlekî wisa îro dünya hukm dike mixabin ji bo wê jî em karin bêjin di
Divê serdemê de ev sistema ya desthilatdar bi her awahî di nav îflasekî mezin de yê, di nav aloziyekî mezin de yê. Ji ber şûna çareseriyê pirsgirêka Kûr dike. Şûna azadiyê koletiyê mezin dike. Şûna aramiyê şer gûr dike. Binarin devletên ku heta niha muhayîd yê got girîngî nedidan silah yan jî nedidan sistema parastin mecbûr man ku îro ew jî vî dest pê bikin. Îro eger dünya hemû bi ber silaha ve dibeze kî çi qasa silah bi dest bixîne ev ya encama xeteriya got li ser ev sistem li ser mirovatiyê çê dike. Ji ber ku kes xwe di aramiyê di nahesedin dirê vê sistemê de. Her kes bi xeteriyê, her kes metirsiyê de yî. Wê çi bibe? Wê kîja welatî çi biteqe? Di van pênc meha de, di hundirê pênc meha de zêdetirî 3 milyon însan ji Ukraynayê hatin koçberkirin. Di hundirê van 10 sala de bi milyonan însanê Sûrî hatin penaberkirin û bi sed hezara hatin kuştin û niha jî em karin bêjin Sûrî kirin hepsekî ji bo gelê herêmê her roj bi bombardumanê bi birçîbûnê bi hemû şerê hovane ev milletî terbiye dikin. Di van sala de di herêma me de gelek welat di nav aloziyên gelek giran dihişt ev sistem. Îro herêma me di nalnale yani dibin êrişekî mezin de Libya perçe bûye. Lübnan inhiyar helweşandin jiyan kir. Iraq neh mehe hilbijartin çêkirî nikar hikûmetê çê bikin. İran dibin uqubatê mezin de ne û ew jî di nav aloziyekî mezin de yî di hundirê xwe de encama sistema xwe ya hundirîn ya nedemokratîk. Türkiye dixwaze netewdewletê biparêze û hemû faşîzma netewdewletê vedreşe rojane. Do ve hemiya temaşe kir li duhokê qetleamekî li hemberî zaroka û hemberî jina çêbû. Piraniyê got di qetleama duhokê di do jiyana xweşdestan jin û zarok bûn. Dewleta Türk dixwaze bi şer pirsgirêkê xwe çareser bike. Efganistan ev heftê sal e xwînê wenda dike encama vê sistemê. Piştî got Efganistanê berdan wedît got dayîk çawa zarokê xwe davêtin ser têlar davêtin himêza eskera. Rastiya wan ev e. Ew tabloya godol duhokê. Tabloya ew zarokê got dayîka wî wî davêt ji bo got wî xelas kir. Ew însanê got ji teyarê diketin wekî kêzika. Êrişê got rojane li ser herêmên dagirkirî Afrîn û girê Spî û Serê Kaniyê destdirêjaya got rojane li ser jina tê kirin. Encamên giranî got em wekî dunya li hemberî wê birûbirûne ev ya hemû heqîqeta vê sistema mêr ya desthilatdar temsîl dikin. Ji bo wê jî ev cîhan pêwîstiya wî bi tiştekî nû heye.
پیوستی اوی به شورش کی هیه پیوستی اوی به پارادایگما کی نو هیه پیوستی اوی به سیستم کی نو هیه پیوستی اوی به عقل کی نو هیه به سیاست کی نو هیه لو ما ام دبیجن شورش روجاوای کردستان شورش جنان پر گرینگه و پر حیاتی جبو توایی گلین هرمه و جبو توایی جهان ام ایرو به پرسپکتیفا جن آزاد به پرسپکتیفا شورش جن به پرسپکتیفا نتوا دموکراتیک به پرسپکتیفا جیانا هفبش یا گلان ام جهان اردبیجن در وی سیستما کپیتالیست دستلاتداری امیر در وی تاریه جیانک هیه که هون لایقی وینه جیانکی جدا هیه ریکک جدا هیه و الترناتیفکی جدا هیه جبوه وقتی گو توایی جهان بری خود دوی داره و دبیجه هیوی وی کلما یا بچوک یا جغرافیا جهانه ده اساس نه گو هجمار ما پر زیده یو ام پر پرسپکتیف و ارمانجا شورشه گو ما هدف گیری پر مزن پر بنرخه پر بالکشه و جبو مروواهی جی جبو اف دردانا جبو اف تاریه وکی درمان و وکی روناهیه براستی اف ذهنیت یا دستلاتداری امریکا کو افلاس کری یا گو آلوزیا کرد کی شوناوه عقل کی نه لازم مجی بشورشا جنره بشورشا جنن کرد دست پیکه پشت جنن موزوبوتامیه جنن باکور روجلات سوری ما و قرارات دانی هوله ما گوت امه و جهانه بگهارینن و جهانه کی نه امه بافرین شورشا جن شورشا کو لدیجی زاین پرستی لدیجی اول پرستی لدیجی نجات پرستی لدیجی زانست پرستی لدیجی وانا حمیا پرسپکتیف کی نه یه آزادی درخواست هولی işte ev perspektif ama ya go nasnama ve ya ilmi jinoloji esas hiç go heza meyte koşine khurt bebe و em karibin cihane behejinin beve hezi jiber ko brasti herkes jive sistemi rahatsızı lebele beçarene ama ev tekoşina me çare çekir jibo cihana me jibo ev aluzia go em wek mirovatir tere derbast dibin jibo ve em dve roje de 7 saliya bu birinin de 10 saliya şoreşe de şoreşa jinde em rehevali xwe yego yek ji sebebên sereke ye hiştî 23 sal di zindanê de bimîne hemû rengên işkenceyê dervî mirovatiyê 23 sal tena xwe li yek xurfe mehkûm kirin em wekî jin ev fikra go ji bo me bexş kir fikra ideolojiya rizgariya jin û fikra jinoloji fikra şoreşa jin em hevaltiya rê ya rê hevaltiya rast ya rêber apo em silav dikin û em dibêjin çawa ku te bi jinan te rêhevaltiyekî rast kir te bi hevaltiya xwe zaroktî ya bi jinê re te xıyanet nekir
و دبن حمو رنگین ظلم و زوره ده تحت روژا ایرو تلبر خدا ام جی امه ریهوالتیه کی راست بتر بکن دوی 10 سالیا شورش شده جبرکو براستی ام اگر وی هوالتیه ام صادق نبن امه بشورش خورجی تکون ناو ناکوکیه دو امه خیانت بکن جبوه امیرو وکی جنن و جغرافیای ام گلکی بشانسن چما امیرو دیروکه کی دنویسین دیروکا ما پشتی خداوند حتی نها دیروکا یا ظلمه دیروکا کولتی دیروکا دستلاداری دیروکا یعنی هری خراب یا گو لایقی مدیتن دیروکا دست دریجایی اف 10 سال مرو پلکی نه زیرین مجبوخوا نویساند جبوه هون حمو پر به شانسن جبرگو دوی پیوجوه دیروکی ده هونجی بون رو پلک واجی حرفک واجی بکدا خواه گاوک دندره و مشا آزادی ده و پیش خست و تید جی گرد ده هر پیوجوه که شورش ده جنان و حمیه و دامگاه خواه لوان پیوجوه دان جبوه اف جبوه ما شهنازیه کی گله کی مزن شهنازیه کی گله کی مزن کو ام ایرو به اراده خواه به زمان خواه به هش خواه به هست خواه و به عقل خواه ام پیش روژه خواه دیار دکن ام نقاش دکن ام باوایه که آزاد دفکرن ام بعقله که آزاد دفکرن ام ایدش خواه باورن اول تو داره جهان نینه هون دزانن تو داره جهانه ایرو ده آستاگو شورش آجن روژاوای کردستان لباکور و روجلات سوری پیش خستیه لتو داره جهان نینه لو ماجی پیوست ام قیمت آوی پر باش بزن جبرگو ایریشن گله کی مزن لسر مهنه اف هزن کو خوین مج یگو زاروکات کجن جنات کجن دارات کجن مروواتی دو کجن اف هزانایا وسا پر ممنونین جو وی روشا گو ام لوی داری وکی جن جیان دکن لو ما جی پیوست ام خوش بو همو رنگن ایریش ام آماده بکن پیوست ام خوش هر آلی ده وکی جن چاوا ما ده پیشنگتی شورش ده ما پیشنگتی جه پاراستن جه پرورده جه سیاست ره جه خبات جواکی ره جه عدالت ره جه همو آلی جانه ره ما پیشنگتی کر نها جیش بو ام شورش خواه بکن شورش کی جواکی جبو گو ام ریل پیشا همو رنگین پاشوروتیا کهونه شوپیا ام بگرن جبو ام ریل پیشا تهدیدن لسر هبونا خواه بگرن ام گرکی دوی 10 سالیا شورش ده استراتیجیا پاراستنا شورش جن شر جن یه شورشگر پیوست ام ویا جبو خو بکن وکی عبادت چاوا کو یکی مسلمان سبه نیورو ایواری پنج جارا لمیش دیکه ام جی گرکی هر روز به
fikir û hişmendiya parastinê em xwe ava bikin hevalno. Em xwe nexapînin. Em nebêjin ku her tişt temam. Ew dixwazin me bifatisînin. Ew dijminê got cesedê heval barîn tev got şehîd ketî perçe kir, ew dijmin hîn jî dixwazin me hemiya perçe bikin. Em gerekî xwe nexapînin. Ji bo wê her jinekî azadî xwaz divê got bi çek be. Em xwe nekin çek û em ji bo azadiya xwe nekin çekê azadiyê, ew ê me bikin çek û li dijî me bidin şoxlandin. û îro li tevahî cîhanê jin kirine çek û li hemberî jinê bikartîn. Birêka şerê taybet, birêka reklama, birêka tecawüzê, birêka destî dirêjahî, birêka hemû aliyê de çi tiştê xerab hene, jin kirine alet û ji bo got pê qezenc bikin, pera qezenc bikin, bedena jinê, zimanê jinê, çavê jinê, her perçeyekî jinê kirin silah û li hemberî me bikartînin. Ji bo wê gerekî em hişê xwe bi azadiyê em her roj av bidin. Hestê xwe em her roj bi azadiyê av bidin. Bedena xwe em her roj em li ser esasê parastina azadiyê em perwerde bikin. Bê parastin azadî misoger nabe. Bê parastin şoreş mayînde nabe. Lewma jî her jinek pêwîst e li azadiya xwe û li şoreşa xwe xwedî derkeve. Em gerekî her roj jinên efrîn li ber çavê me bin. Her roj jinên Serêkaniyê gerek li ber çavê me bin. Her roj jinên girê spî, jinên Efganistanê wedî çi bi serê wan kirin ne? Di hindirê salekê de jinên Efganistanê her rojê belayekî tînin serê wan. Rojekê dibe ev qedexeyî, rojekê dibe ev qedexeyî, rojekê dibe ev qedexeyî. Wan bi zincîra, her roj zincîrekê li wan dipêçin. Eger wan wekî şoreşa rojava, wekî şoreşa jinî vir bi her awahî xwe hêza xwe biparastana, hêza xwe mezin bikirana, dibe ku bi rewşekî wiha rûbirû neman. Lewma jî yani ez dawiyê dixwazim veya bibêjim, em di hemîn şoreşa jin, şoreşa gelan, şoreşa nozê tîrmehê em pîroz dikin. Me ev 10 salana tê de destkeftên gelekî mezin me çêkirin. Jin ji sedî pêncî di şoreşê de di hemû saziyên şoreşê de cih girt. Jin sistema hevserokatiyê pêşxist û roj bi roj ji bo got bihêz bike tekoşîn dike. Jin di aliyê perwerdê de ji sedî hefteyê cih girt û pêşengtî jê dikir. Jinan di hêza parastin de berxwedaniya herî mezin û qehremaniya herî mezin pêşxistin. Jinan di van 10 sala de hevpeymaniya xwe û hevpeymaniya gelan ava kirin. Her wiha jinan duwarê çandî, duwarê sportîf de, duwarê jiyanî de, duwarê xwendinê de, hemû wara de me re karî bêje serhildanekî jiyan kirin di van 10 sala de. Tiştê got me nikarî bû 100 sala bikiraya, me di hindirê 10 sala dikir. Ama eveya nayê wateya got şoreş bi dawî bûye. Şoreş îdê ji dema xwe yani em bêjin zaroktî derdikeve, îdê dibe dema ciwanî.
Bu yürüyü gerek em tev bigerin. İdi be tecrübeti gerek em paşxwa behelin em be avayeki hostayı em tekoşina xwa peş bixinin. Divê em şoreşê ji take kesa derxînin em bikin şoreşa hemû civakê û hemû jinan. Bi vê hedefê em şoreşa jin dehemên şoreşa rojava em pêşwazî bikin, em pîroz bikin. Hêza me heye, îrada me jî heye. Em tenê baweriya xwe bixwebînin. Em tenê bi hêza xwe bawer bin, tiştekî got li hemberî vîna me bisekinîne. û ev ya me 10 cara divê şoreşê dîsbat kir. Ji bo wê em dibêjin bi hêza jinan, bi vîna jinan em ê sedsaliya 21 em ê bikin sedsaliya azadî, sedsaliya wekevî û em ê ji bo tevayî mirovatiyê pêşengtiya cîhanekî ekolojîk, cîhanekî demokrasî tê di ser wer be. Cîhanekî gotê de hem jinên azad hem mêrê azad karibe tê de bi serbestî bijî em jiyanekî wiha em ê ava bikin. Bi vê bîrû baweriyê tevayî jinên ketkar yê gonihal vir amade. Tevayî jinên ku di vê şoreşê de ket dan. Tevayî jinên ku di vê şoreşê de herkes ji aliyê xwe de jinên Kurd, Arab, Sûriyan tekoşînekî mezin dan. û qehremanê me YPJ tevayî hêzên parastina jin. Em wan carekî dinê silav dikin, pîroz dikin û em dibêjin sedsaliya 21 wê bibe sedsaliya jin, wê bibe sedsaliya azadiya gelan. Gelek spas.